tentang dengan sacrament dengan kuat Tuhan. Nah, yang siapa dengan kuat untuk di teman bersama di ramba alam atau alam dan teman bersama lalu besar bagi ramba alam yang sama ayat itu. Bagi di perangai di belong biru kuat jom ke alam. Bagi perangai di belong biru kuat kiba juan jenis bani berarti empat dan balang ini nak dia yang bahaya biru ada di lapor bat kuncu dia yang bahaya bentar ki nyomot ki bengiyo ban dia yang berkot hari ini kami balang kepala dia jadi ketika sacrament keba nangkong nak bentar jompi nak dia terpang nak bentar jompi jadi kecing kuat terang ke sacrament kecing kuat terai, kalong terai labu haka balang, haka bangi kan mau ubam ye kene ke uang kenyam kecing lai, mereka hadir pula ke kerten sacrament kecing kuat terai, haka kamera ke bahaneng ha Jerusalem, lembat kisendran jongu, haswa bawun syak sitam, bawun syak yap nak bentar jongi, badulah hukum ye kisendran, badia ke balang. Ban-bam yang mereka sacrament kanu sin tak ada kejiwaan asin jauh. Ini pun kepalang ni hukum yang kena berhukum Yesus Kristus. Ban-bam yang mereka sacrament. Tolong tuan. Berai midan hakaji kebakroj kebakentang berjome. Midan hambi ban mani dan borok yami ban simpentan yang mereka sacrament. IT yang ini yang kena kepor yang di program bat ni pertentang hadapan macam Yesus. Kerku yang kena kepor, kerku yang di program, kerku yang di way kebetulan kena sacrament. Ada kerten macam Yesus itu ay. Amen. Tolilang yang kita ban sekali lang yang berai nyerwai ke ban riu. Ibadah ban tempat nyerwai ke berai nyau doa. Riu. Ada yang nyerwai na siapa mahaman kuat di teman bersama di Kongur, siapa mahaman tuli dan kelulai bantuan. Jadi uji sutra yana hadir na serta baca. Pasirus pak taman sil jomna memdalam bala panon. Jadi cobu bala panon. Barok keempat kebentriu. But
Hakani kapor, so ngin pendam nang jing luai. Ngan pun sengau kato kani mentana katiin ke jong play. Katiin ke jong play ka ong kumne. Shisha ba ong hapi. Jar ko bangit hanga udon ke jing em bom jukut. Nga ngalong ufku jong ke jing em. Di ba jong pi le ba mi ta kamana kari klau. Bagila yak no. Unit ulong tau kupu wawan hiang na beneng. Nu ru unyo ba na u. Un om yak no kay. Ngangalong utau kupu uwapen im. Lawan hiang na beneng. Tara nu ru unyo ba na uli kupu. Unyo im bom jukut. Utau kupu de yabang ay. Yabangan ng ay ulong kadok jonga. Yakaba. Ngangan ay nakabanda ka jing im kapaghay. Nawa kadok jonga kalong na sisya ka jing bam. Bakas nam jonga kalong na sisya ka jing di. Jar ko babam ni kadok jonga. Babadi kas nam jonga. Yay sa hanga bat nga hau. Nawa punta uno ro babam ni ku. Lani di kari ka kuri. Try dan burong ke. Long ba rem nakajong ka tamet bakas nam try. Mereka ay bong beriu yet yaladi nak utar ay bun bang to ku. Bun di nakatakakui. Namau ta babang badu badi bang budi jimpen rem yaladi. Lada punta bisyar ha. Yakata tamet try. Kumtati naduk mentah ngingin yelu kat bakum kado toy ladang lan yau kris kat bakum kado ngai mentah ngin yau shu kumta ladau ru dot hok kris gulong ujing thau batmai ye barin kiladuk no hakmi ki baro la jalong batmai beli untuk kui bagi kuliah bahasa sekolah kerti oh ini pendam kecing dua. Ngayu eme au blay baru pa jungi upah meneng. Nak mentang ni kapor kapakodor pengiawan syakri bak penon burom itu kita bakul ke jomne. Si mentang upai lam jomne iwan ni kapor kum kiri ukhat. La nyew bulung ki ukhat kapura jom kabalang. Menewan kum ni nak kapor syakapor. Kat kum kecil ubek jom kabalang meni simta. Nak ni kami kepak kentang yukku buat katawai. Kenlah tu ngidap kata jing semua, nama ay kentang, jong hi begin yopan ba, makas nam tak kordo begin yopan di, kibalong katak jing embom jikut, nama malakula, bapa bang yang kadok wadikas na, on penmi pat, tagas ni kebak hatu, yarap ini kum ikhat jong kepala, bagin syoto, bagin ini baru kebanyakan kapor syakapor. Kim long tang kecing le ansya melen hendai don kata jong kecing sisa bagi don kecing im ko bom jukut yarap ini kena bengin seutu ikini barok bagi nampan burom yang kini ke balang kabu ikan nyam kerkom kat kum kecing kai katin ke jong le kerku ini bagi wan hakani kecing syukri bagi sim tan ini kitak ke bakentang kebaga tin ke jong le hikai ini Bagin yep yalati dan kanu kebangilan pensusi emak kecing im kejung lagi tiang lagi kam lagi kejing perkhat begini banyak sepat mahsyab ni sim tak kena ukurku yang syakri jome pastor pelep begini kam rengkap kejing sulap nak sendur syakri jome open slab ibu ko kenra sim bakhuhi ulang tamu beri kejing perkrek kejung kalong ayu kenra dalam kecing penjanai ke jomne, tuai tentang apa berangkat kecing penkrek ke jomi, ginyos ngelkas sur ke jomne kalam keren, kita khat jom ke balam, mengat tuai kini kapon ta jomi kinong syarai ke banyarap dan hari ini kam tukar kru ini ku kenra, bakanu kru baru mulai tingin pengin le, in pendap kita kemen siam jom kecing surit, bakecing siam kiri kita kam ke balam tenrong, hapo jomi. Tuai nak bentar, perawangit kijungi barok, kibadan kilong sem, badan kena jompi, badan kecing pang, kecing sitam,
Sya'au glay kani kapor, lo kapor ke bakor ke bagi kin setu bagi wan sejak coba ding kena. Haga bagas nam tu nyata tu sistir halum kal bari kadang biang tu mentaban sai pop di jamu. Baba kejing jam senam kapin kia kejing pang. Bagum jur kejing dan rengkat ke jamu. Kan bengdur kejing kuslai tu di katok barok. Masih sya kenar habang idon harta ke Jakarta beri ke jamu obak ketam. Oga ketim ke jamu. Minyak yai ne kejing kan juga ketim beton bortang. Ya rap yang au boleh mengin dan kejing setu kebak jam sil. Kejing sisa baru di badan kita ketim macam ni. Terkui kini kapor keberangsa. Ya kebu rom berap hari ais. Itu dah mak buat pun beli tipok. Namangi pani dan begini baru. Hak kerten try untuk menjadi Jesus Christ. Amen. Kita menjawab jumpa enam beliau seperti dua kebalam yang kau dia seperti semua ramai. Kumba lapan bermau buskan, dan nanti yang berjulai semua bahagiannya pun dikendon lapan betul sokan seperti karena yang tinggi mas, senang memang kecisian yang diikuti. Bak keju puar tinggal le tinggal ni le nam lagi tinggal si yang sisam ni lah insyaallah haju di program berangsa ini ya ke Sacrament Sunday bak puar so si ting si jenis kita seng semua kan yang seng jongki keren dan syanwa dan sing hai kemian palang lai poetrik lai ajar poe berpolis dan berkuai masa Edwin W. Paswet minyak kesamaan dan subjek menongkran jadi berkeren di masa Mary Sutuna hak atrik April Arja Afway ketika Good Friday minyak jeseng baik-baik keluar katwe biji menskan hari ini jeseng menong syaman di tulisan Kibi Wadri mengilam jenwai masa Daniel Unangbri organis masa Ricky Arpongro polis dan berduai masa ini memang dia jumpa benar dia jumpa ketang di jengayu ini jenwai kerpan na ilah benda wajri ini nongkren mengenai Reverend Diary dengan Suya kita pun program nampak jasa Friday perkahwi biji mesti pornyo biji jamnya kan Ninyo ke Sacrament kecil kuai pelai ini. Akalai terik kesing sejan. Ninyo kesing tuai yang berkecil konkret kesing terai. Belisdam bertuai serohat berdua karnu. Ninyo kecil tuai kecil enam dari Mrs. Agnes Nongsteng. Sau terik pat ketika sau terik April ajar kue ketika kesing Easter Sunday. Worship ji jamil. Kalau Sherman insan Kibi Wadri, nong yang jiwai, Master Daniel Nongri, organist Master Ricky Arpongro, Rizdan Wadwai, Master S. Khan, ini ujung kedua, jemput ketang jengu, buat dia special number Master Kevin A. Karujai. Ai di jengkeran yang berjumpa lain dan B. Khan. Kaya jiseng teru, kami jiseng kubur jiseng Easter, kini kubur Easter. Dia mengawai jiseng juga balang, keren dan Mr. David S. Masa. Jiseng samlaru, usaha jiseng jamin, kini mereka jiseng kubur Easter, keren dan Mr. Rowan Mauto. Kita kira di program, laga minta kali berjalan, laga minta di Teo Rostio. Nah, penting mau bagi program untuk naik perlahan Jun dan segi supervisor lah yang sama jika ia untuk parawit kita coba senang Malki dari parawit kita start sebab senang Malki lawai dengan desain kita bersim ke program yang belum nak office tu malam kalau bersim mana kekuatan jadi desain yang desain mil mau desain dua tiba-tiba perlu minta min yo belum
Raja Kuwait Miss Nancy B. Parian. Dalam kijing benar. Sakui kijing benar keba, madon benar keba lomba. Kijing sengkena kebalan kijing ini kebalan. Karena sedang belum membuka karui terik ibrel arja ahway. Di kijing sengkena sesiang penon kuat menyoji, merimutan kuat menyoji dan muslim dalam depan bagi kemikipan kamsan nak kawan yang kena sembilan lagi kawan yang jadi kena aku kuat bilang jadi kena ini dalam kerja depan nak jadi kena ini dalam kerja pernah besok. Demonstrasi pertentang di Jakarta, mengakui kebebasan non-beri berdalami dan dalam rumah bersama pertentang di Jakarta, yang terpart ini bersama beliau. Suara beliau dan yang suka mereka Sacrament dan beliau suara satu kali yang kecil pada suara dan beliau boleh di luar aspal yang berkah aspal beliau berbalik aspal yang berkah lawan kemak soni aturan yang not bangsa dan itu mungkin sejenis orang terbaik jenis natural yang terbaik dan kerpat manusia jenis lain aku terang dan yang dalam jawab jalan baik itu dekat aspal yang berperang.
menong dekat ke hotel. In di Hongkong. Lasanar na yang ada bagus, penban nekim. Henry om mengasuh, Henry ukris kain uim ana. Batata kebangaim mentah kado, ngaim dekat jingai kain kebahau kun play. Ubala i jangan, barbala ai ti no yeladi na kebenta jonga. Katakan kebentar nak tim play sipor suami yang bangun ini ke Sacrament. Hari ini berdekat nioi santri ke gopol pelan kenega kat kebentar. Kebentar gopol pelan uang lasanar na yang nalem batu kris. Kejing sanar na katheu ya kejing. Ya kejing syak pensitom bat ya kejing syak penyak. Habau pol wong lasanar na yang alek batu kris. Kambut balasanar na ya kemet kejongku kumbasanar na ya Jesus Christ. Namar om syam lasanar na ya pol hakamet kejongku. Henry kambut nadubo pol u kela kebemut nakipop kejongku. Panadu bau pedian yau Jisu haka donut kejongku, haka lenti sya Damaskus kumbagi yati barof ikam ke apostol tendai nom. Upol ulayap ia ke jingim kebarin, ulayap ia ke ladi kejongku, bat ia ke barok kijong ke pertai. Kibau im barok sekata, haswa bau ngai yau Jisu Christ. Balada pipuli nombang korin katsan lai duai upol wong ayap mangasni. Mne bo yap ten re mangasni uyap ye jingim barim ye kalade bat ye ki jong kene ke perthai. Ketin yap kemut dekut ke jingide. Nade yap nade klat no in khat jong ke yin nade perlok jong pi. Ke jingide bat itu balak klat bat ibadang yin kelak kut no. Mlak suban ye keren ye kena ye bam ye di ye ye. Ke kebamut pol ham ni upen kut no ia ka jingye de jamu bat ke jingye barin kaladi bat kene ke perthai po. Ban pol ru upen siton ru yaladi. Hagaba aisu ye ke jingkwa jong kene ke do jamu, ke jingkwa prai ke babun kene ke do ke jamu. Kabau lale mensua suabu pedian yang Jesus Christ. Balada pipuli Filipi lain nong dekat kebanyo batra. Upol uong unyo kejinduk. Unyo senrum ya ki barok jong keperthai. Na kebenta Jesus Christ. Bat baunyo ya Jesus Christ. Upol de babiang kespak kapel. Ubabiang kekerdan de doktorit. Batu pol deu nongilam jong ki jong kanyam ju, ubelong ko pawha, ubelong popular, udon ke burong, udon ke bon, ke spa, tenrei wong nganyau ke jindu, nganyau senrum, na kebentau Jesus Christ, bat bangan yo Jesus Christ, haka jingim jongmu, kabamut ula lenlut, ula itlut yaki jong kene ke perthai. Habangilong ki Kristen ngidei ban kloy ban kut jimut ban yap ye ka jingim kebarin ban yap ye ka ne ka ladi ke jongi ban yap ye ki jong ke perthai kata kemut ban penkut no ye ka jingide jongi bat ki ke jingide jongi bat ki ngidei ro ki pra riu kot ha ni ka por ban kloy ban kut jimut ban pensitom ye kane kaladi ke jongi kane kaladi jongi ke bahir peteng no adam ke doko Bor-bor kapan kuat berai ini bon keke. Tengi de ban kloy ban kut jumut. Ban yap yakani keladi jongi. Tam-tam banam ai kata ke jingkwa jongka ke belong ke bersniu ke belong persya
ya kamon ke jongblay. Ban long Kristen kalong ke besuk. Henry ban im Kristen kalong ke bae. Nama bagai jingin Kristen kalong ke bangide ban ya man kesgi kumboong kumbayang upol. Bat deka bor jongi ngimla ki prange. Henry deka liang jongi ikut jumut deka bor play nima. Ban yap ya kani kaladi ke perthai bat ya ki jongka. Deka jingrap ke jongplay om don kena ke bangla ngina ban lay kata tamban ka liang jongi ni haban kut jumut. Kabar pat ke jinglau pol hakni ke khot kalong wong penban ngai im re om hanga syu henry Chris u im hanga habau pol la yak ya ke jingim ke barim uong pat mentang ngai im kabomot amni u im pat u pol u ba thmai bat kata ke jingim thmai ka bau pol u im wong de syu manga ba im de syu priu barim jong u im henry wong u Chris u im hana kata kapot u Chris u Jesus Christ ula im hau pol u shong hau pol ula yon ya ka jingim ka jong pol baro nadong sedong u Jesus Christ u don hau pol u don hau Jesus Christ u don riu kut Saint Augustine shwabong long riu kut u kala ka bomot ula im hagane ke perthai ula im hage jing sneu baha jang ke perthai ula ngop hage jing sneu ke babonjai hage jinggi ke babonjai jong kane ke perthai bat hadin paruyo ke jing kela ke bomot bat hakawai ke sni kat bau yat hakawai ke surok kadon kawai ke priu ke babot na din jongu namar ke ipu yu namar ke dei ke priu ke bau la yu ke bau la ju yadi ye bam mak manswa seki klop seki parti e kala khat yu Augustine o Augustine musu hai miat sedi mat yo i bakade kata ka priu ka ba ula ju im lang ki por do manswa ban wong ya ka u Augustine ulayap ka bomut ba u Augustine berim ulayap Umdesu Augustine im hakata ka por ko pranika ula imu Augustine batman kata ki jimut jamu barwong u Chris u im hapo jonga habangi yak ya ka jingim berim bat ya kan lagi bat habangi piang ya Jisu haka dono jongi ngin impat ki breu ki batman bat umdesu mangi ba im hapo Henry de Chris ubeim hapo jongi but kamdon shu ke jingi klan apdem jongi ba which is Chris nado na kani ka perthai badam dang ina lek na kani ka perthai namar kumbalong kitna ba medba ini kim ju ya klan lano ro lak satan na ki breu ki pom na kan er ke jenra ke jing ya de jongi ba which is Chris kalong kata hakaba kadon kajingai ne kabom jukut kajingyam ki praru khot kalong kalenti sha kajingim batma lade dipai kuno sumbai jingthung uto sumbai de balaya balak tep yu haka kundeu henrei ka bapla ka bamayan kalong ka bor ka jonglei nauto sumbai balaya umi jingthung uba itnat uba thmai babha Batung juru ya kene ka jingim barim jongi de mi ong ban im ki batmai ni de ban yapsho ya kene ka jingim ka barim ka jongi baru endangi la klan na kene ka perthai endangi la yap na kene ka perthai kene ka met ang satet ke ka haulom jingtet kan support kalong ka met ka baklam burong hanrei ha ka jingwan arsel Jisu on pemipat ya ka badun pengelai ni ka mensim ka met nadong sedong Haswa bawun rong ini bandung sebenarnya. Hapan yap suapan im bandong kecilim ke batman. Ngide ban kenmau ki prabengai ki prarekot bagi
priu jong perthei ki priu ki bempat nge ki pek bahai ya ka jingim ya ka jinglong jongi ha bangidon ha ki cakap pulih ha ki cakap turai cakap yeu hangno bangidon ki pek bahai ya ka jingim jongi namarni flyer de bangi lalong ki Kristen habau Jisuim hani udon hani unhikai ni kumno bangin im hagane ka perthei ka basniu ka bakriang ka bamutlo barabau Jisu udon hani ngin perkhat ya ka jing perkhat chamu ngin pren ki tin bau pren ngin le ki kam bau le ka jing kwa jongi ka de ka jing kwa u Jisu ka mon jonga ka de ka mon jongu mdei su ka mon jongi kumta ki briu ka perthei ba ki bampat nge kin yo I ya ka dur Jisu ha ka jingim jonga jongpi hangno bingidon ba ni ne bat ban siau tho ki prarkhot what about Jisu uim ha ka donut ke jongi udon ha po ka donut jongi hanrei ki jingile ki dang don ka bangi dang im ha ka ne ka perthei namar bau soikan bat ka perthei ki be thong ini kata pinang jam soble kata ka jingile ka nang jur usoitan ka perthei ki be thong ban pen phai din ini ban pen ngopat ini ha ki jing sniu jong ka ne ka perthei bat ki jingjenja ki eryong babon jai ka jingim ngin dia kendu kat bangi dang im ha ka ne ka perthei dang bangim de ban krusmai bat ban syakti namar bangi don na kandiang bakrabo u Jisu kam kramu badon hapo jongi ban ye ki badon na ne perthei bat ka tin play kom ka dau play ro kandiang jongi u ei kau ban ye le ki don kenu babor ka bala ban ye le ni ka balai pat ka jing klau kol ha ka ne ka khot ka long ka jingim uang ka bangai im menta ha ka dok ngai im da ka jingai ka bahau kon uplai ka jingim ka bau pol uim ha ka ne ka dok ha ka ne ka met ka jongu uang uim da ka jingai ka bahau kon uplai kata ka jingai hau Jisu Christ upol ndu bau ngai hau Jisu Christ baru tiang yu ha ka dok no jongu unget bau Jisu uim hapo jongu kata unget 100% undang syu kanu ke jing atetin ha kata ka benta bat ka jing don ren ka Jisu baru pol haki por baro ka jingin habau ye kendu jinge jinjenjang ki eryong erngit habau ye kendu ki thma ka jingin e benjam se usnyau tho bau Jisu uim hapo jongu nrei kumno na bangsa ki jinge ki jinjenjang ki jingtenju kumno na banjok ke thma persha ki nongshu usoitan ladau Jisu don berkat lembat u nangkaru habau por wong nga im da ka jinget kabamot u por bu ya ka jing shania kabapura ya ka jing penim ka jongu ha u Jisu Christ omshu ha ki jingle omshu ha ki jingle ka hukum kumbau shania ha baro ashkata udon ka jing serong baulong Farisi long Ju ubat iki hukum mereka kata baru pelayang lu, usia tu hadiah pelayang mendai ke jingle hukum, kabar lain pun dia. Mereka usia tu hadiah bawa dia Jisu wong Jisu. Kata dia ke jingle kabar pun scam sispa yang ke jingle ha Jisu Christ. Baru pol senia nak benta ke jingle jongu ha baru ke benta kan bau dam im ha kene ke perthei. Habang langet pat dia yo Jisu haga dono jongi uim hapo jongi ide ban nge kata bimne suban atute u Jisu ungdon baru Jisu mino nangi detang da nimmon siyo dan ne da ni beno yo kata Jisu namla suban jong haga dono ke jongi ide ro ban sento ki praran kot Ketika mulai Efesus, Arnong Prakandai, Rom lai Akra, Galatia Ar Kadwai, Kayatu bagai jing penim, kamlong deki jingle jom ke hukum, bat kamlong da ke hukum, Andre kadai ke jing IA, ke bau play IA
Bat kadai da ka jinget. Mano ki bangai yau Jisu bolong konu blai uyam na ka benta jongki. Bat ki priang yu ha ka donu. Kita kim yo ye kata ka jingim bom jukut. Nama la dengi yo jingim penim na ka jingle jongi na ka jingle hukum ka bamot. Kata ni yo jeng penim na ka jingla jongi ka merit. Ubriu lana no numla do jeng penim na ka jingla ka jongi. Nama ubriu la ban biang ha ka wei ka yang undunahi na ka wei ka yang. Undon balong janai. Nakata dau play skip bagi long kibreu ki betlot ki baduna nilong tam ka dawat ublay nakata dau thau ka lan ye ka jing penim tam da ka jinget ka baskem ka bagi baskem ha u Jesus Christ bada ka jing penim ka long ka jing ai da ka jinget habang ila yo jing penim pa ni dei pat bande ikam ki babha tangi ki kam ki baba namar ba kilong jingkar kru ki paramun sin ki parapre bat kawanra ka burong yo blai bat habangila bat kumjurung ini ban kongo yai kongo ye ki hukum blai namar habangi kongo ye ki hukum blai ka tin jongu nginam le pok yu ngin yayim ban kunsnyo mahayu ngidero ki praru khot ban shani au jisu habangi kandu jinge jinjanja ke jingpang ke jingstop ke jingtenju babonjai ke eryong ermit babonjai jong ke jingim bat ha ke jingile thma ba ke jamun sim shania look how Jesus Christ habami shania look how Jesus Christ unyarapan wengi ke jinge unyarapan penkia ye ke jingpang jongi unyarapan penyo jingdon kam bat penjob ini ha ke jingile persyak bat kinongsul ki bayele bat ni man kasni kita usulkan bat kene ka doko kabasau bat ka bopol plang kene ka khot kalong uong bala i yenga ubala i yenga u Jisu i yau pol wat haswa un kala Kristen un priang yau Jisu nakata dau u Jisu ka jingi u Jisu ya kendu yu hagalanti sa Damascus but haba udang long unong shun jong Jesus Christ unong shun jong kabang baru Jisu ui yo polu hadin bau lalong Kristen bat hadu kebekut ke jingim jong pol hakani ke pertai kapan pau dia ke jingit ke jong belai Jesus Christ yo upolu ki praru khot ui yo Jesus Christ ui yo chispa na ke chispa tangkai shun na ke benta bau yo ya Jesus Christ baru ini hadu kebekut ke jingim jongu upol bolaman ye ke jingi Jesus Christ ye usimet baru bo i ye Jesus Christ upla haka shiki nongrong pralanong lai pusan wong ke ke bala ban penyeklat ye ni na ke jingi Christ don ke bala ban penyeklat ye kata ke jingi Christ ye ni hatu wong ke kalana dan ke sipa dan ke jingpen stomben lene ke jing thang lene ke jing long khoi ke jing ma lene ke wai lam atau kita ban pen kelat yang na Chris wong ya lene ke no jong ke perthe kata ke jing ke bas kem ke bau Jisu don yo pol baru pol don yo Jisu Chris u Jisu i ni wei pi wei ki badan ha ke jing sen u i ni chispa na ke chispa bala de na ong batai kum no bisyo tho ye ke jing Jisu ye bi pin batai hala ke jong batai bat le se lim na ban batai tu kalong kabayan bat ka bajeliu ka ba ban batai ke jingi tam ki bamat ke jingi Jisu ya ke jingi jong ki kalong ye kin sio thu ya kata ke jingi ke jong Jesus Christ na ka benta jong ki bat namar bau Jisu i ini upenda pendiam ya borok ki jingdon kam jongi Om juga na peden jongi ki bakerdu bat ki basyakhan. Oila bandon na peden jongi ki bakam poho pahan. Ki don ki balong peden, ki don ki beduk nreiban kerdu, nreiban ong ban yakhan syakhan pat juga. Namar bau pendak ya ke jing don kam jongi ke bagi don kam hakane ke jingim. Badat lene don na peden jongi ki badon hakane ke jingisen. Kiba perkhat lese kiba perkhat
baki we kim I yana kiba berkat bagi senyum long marwe heke jini hapdem pai pa babon ki senyum long marwe baki berkat lesi ba ki we kimi Henry kan mau ki pradut khat ujisu I yepi shimet ujisu I yepi nama kata daw wat lami long kumno ru ujisu I yani uisi tani ka pop ka badon hani baru siosi hamba ngile pop Henry ka jimi jong yani kan ne ladau jisu udon ha ka dono jonga jongpi nginom snyo long marwai dale leiru lada kiwai ki ino yani balada kiwai ki kentat yani Henry ujisu unyai don bani man kasni bat hakipor baro ulong perlok ubayaine hakipor baro haka jingim jongi bat haki jingishan jongi teke jingli kalong hato ni I shisha ne em yehu shispa na shispa kumba mu ui yengi kumta balada ni I shisha ya Jesus Christ daga jingim daga dono daga jingmut kumba shispa ni shispa mide ban yai komu yu ban mide ban le e ka mom jongu nama bakani ka prinsyo baha yehu ka bakhato ka bo pol upla ka ni ka khot kalong upol wong ubala IT yelade na kabanta jonga ujisu la IT yelaga jong ka jingim na kabanta upol baru la pedim yo pol ujisu IT yaki billion ki mensim bakodo hakane ka perthai ka jingit ka bakrau ta ujisu yang ayapi ka bangimla ban batai ka longbau IT yalade nakabanta jongi way be way halor jong gadipna shakshitom but usha yap kajingyap ka basharkai tam kajingyap ka bajaburom tam hakaba ula shim ye kade ka jaga ka jongi shakshitom but shayap nakabanta jongi hato nimyo I ye kade ka jingi jisui kawai ke kawai ke jing mu bau jisu sha ina ka benta jongi ya ka benta jongi kalong ban penpoi ni sebne sekesno kran jongi kwa ni wai ru ngin poi se bijo re ngin poi sebne ke jingi ka penlong yu bau IT ke jingim na ka benta jongi ki simran ki jong Jesus Christ bat ki Kristan ki banang ko Bat kidon ki Kristan nanta kaleng saudong kepertai kum Iran Iraq sekini kiri Afrika kiri Muslim kini kiri Buddhis ki badon haklen ke jing sensar ki bamngai blai ki basyak pershitom bat ki basyak penyap na kabenta ke jingai jong ki yo jisu lada ki pulai ki history ki Kristan banong kini ki breu ki ai tidut ki yo jisu ki syak shitom bat ki syak yap na kabenta ke jingai jong Benta ke Iran gede ke wei geri ke roi ma ke dia Kristen. Bon ma ki kamba ki bau blai ule. Jisu pawa ki priu akhir kom ki bau per. Gede geri Muslim. But mangas ni ki priu ki kelah Kristen. Tambah ke wei keliang lu ke jing syak maham ke jing cak Kristen. Nekini ki shipli Muslim jong keniam Islam. But hakalen ke pertai. Dan rei kini nama bakila I ke Jisu ki ong in sno hau pan ya iu wan kano ke jing pensitom wan kano ke jing penya ya ke jing balane hau yin ya ne hadu ko kum taru ni ki ru khot ladani I sisa yo Jisu ni deru pan ai tigur ya ke jing hau pat ya ki baro kat ki bangidon ai ti hau Jisu Christ baun pendon kam yaki na kabenta un pendon kam ni na kabenta ka burong jemu ban ni deru ki praru kot ban kloy ban IT ye kecingim lada ka dawa ni ban shakshitom ban syaya na kabenta kecingim kejongi haka bangan perkut halor ke kami kabakentang kabala pengkret undi uktu uyen ye kemet kejong Jesus Christ Bat kani ka kuri ka yen ya ka senam ka jong Jesus Christ. Ka bapan kan mau yang ayam pikung ke ribut. Ya ka jingsha shitam bat ya ka jingsha ya bu Jesus.
Namar bau I yani way harani ko. Kumta haswa ban bamyo ne ku ban di ikani ko kuri. Ka Bible ko nangkong korin kanwe aku pra. Ai bo priu yit yelati. Ka bangidai ban yit harani ko por kalong hato ngala yap ne em ye ka jingim berin ye ka ladi ye ka perkai. Ban ka bangidai ban yit yu menta hato Jisu yo ne ban shom pura ka dono chonga. Bangide ban yidru hatonga I chisane empiau Jisu. Ketangin jubak mangi ban ble. Bangide ban yidru hatonga la ai tilut ya ke jingim hau Jisu. Baun shimti ke jingim jonga nadau sedong. Badun penya ke jingim jonga ha kane ke perkai. Ti tobrem kerku ya ke tin bakut jongu. Blay na kanta kaburong jongu. Jisu om toshim itu bang. Uni long kemet cuma. Balapan kai na kabenta jompi. Tu le ikani ye kaban kenal na. Jisu om toshim itu di. Kini kalau kesenam joma, kalau kesenam joma kebalapan mi nak kebentar. Tu dari kini kebantar mau ya. Jisu om toshim itu di. Kini kalau kesenam joma, kebalapan mi. Nak bentar jompi. Toleh ikan ni bukan kenal ya. Jisu wong toshim itu di. Jisu wong toshim itu di. Ini belum kesenam jona. Kepala permi nak bentar jompi. Toleh ikan ni. Kepan kenal ya. Jisu om toshim itu di. Ini belum kesenam jona. Kepala perni nak bentar jompi. Toleh ikan ni. Kepan kenal ya. Tegeli kajing kawal try kelong ro nak bentar jompi ke dulu kabar. Idan kahok pani simenta. Bati tenan besan insam yoku. Bati kuri tu bayi gedak tenan. Bati senam Jisu. Baru berkisim sim dah kajing kemen dah kajing bau Jisu syak bentar jompi way.
kiru kot kita empat yo bentar nopo bernama kuri dan juga pun kita sama pergi berarti. Tuan ini yo bentar baru kerja sacrament kerpat di penulisan NS Nombri penulisan PRK mantap. Problem berkurang ini pengidar yang jamu, mana you, problem berkurang pengidar masih mentah kerana sacrament membawa upu berkali berkuri, upu yang dikemat uji sunya saya bersih berjoli, berkuri, yang kesenam dan berkuri ikut dijoli. Problem berkuri yang harga cikok jingkiat. Hakikat dijitrai pada hari cimpuli berandal hari cimpuli. Tinggal play jadi Indonesia berita baru apa ni kejisan? Play berkui ini pada play lu ya di tu bayar di pada peneriam penbaik jika ni kejian menin terbit pendiam pada penplay jika ni kesettlement. Tu play berkui biru hakamat hakaman dengan yang penuai lo, ia kena kecil sekali nang yoglay, nyeruai ba nyok berperang, berperang kuai yang beri. Hadir kena kecil luai, yang orang kecil luai perang, dengan kuat dia, dengan besan kecil yang luai, sama menai kecil berkuat luai. Apa berkat ia lebih na, apa ia bersih berne. Laspa nak kaya dia perang, ayuk, roy lagi siapa? Baru tu dekat lagi ni apa? Ya
siap ke jome. Kita anak ulong kemet ke jome. Ya kepala teluret ku kena apa. Pada senang ke kodor jome kepala penjauh. Dan kebentangan pun ini nampak di bagaimana malu kuterani. Luilah. Begini baru kejingo bentar jadi kini jadi. Kan berkemau jangan ini ibu ibu. Kalau malah ini tak jisu. Tak ada Malaysia kalau kecil api. Dan kebentangan ini peninggi nampak di bagaimana. Rabi itu berkukur. Ike bro kebagian pendap pengkabalan akan dikapor. Apa begini? Dan ini ingin mau dong hal kesmitra. Kamu akan ingin. Malaysia, orang ini. Aku mahu tu ayah begini mak kerja boleh upah. Begini ayah hidup Yesus Kristus nampai. Dalam begini sebab macam. Bapa cai buah bektin belam jum si aku. Ina elon kat pakir khat kabalan. Haine berhak leng setak kapal fei. Nalulunta halak estar. Amen.